салом шунавандагони азиз, муҳимтарин тафсилоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҷир мешунавед. Имрӯз чаҳоршанбе 1 июли 2020 сол аст ва соат дар Москав 13. хабарҳои рӯзро аз муҳимтарин тафсилоти ин соата парвозҳои чартерӣ шурӯъ мекунем. вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурияи Тоҷикистон хабар медиҳад, ки бо парвозҳои махсуси ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикер ва Сомон Эйр 25 июни соли ҷорӣ 230 шаҳрванди ҷумҳурияи Тоҷикистон аз Москва, 26 июни 2020 сол 228 шаҳрванди кишвар аз Қазон ва 30 июн 184 шаҳрванди кишвар аз Новосибирск ба ватан баргаштанд. ба парвозҳои мазкур пеш аз ҳама занону кӯдакон ва беморон, ки бино ба қатъ гардидани парвозҳои байналмилалӣ дар Федератсияи Русия дармонда буданд, оварда шуданд. хабар медиҳад дафтари матбуоти вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурияи Тоҷикистон. қаблан вазорати корҳои хориҷии мамлакат ҷадвали парвозҳои чартериро нашр карда буд, ки дар доираи ин нақша ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикер ва Сомонер аз шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Қазон ва Новосибирск шаҳрвандони Тоҷикистонро бармегардонанд. то ҳол тибқи ҷадвали мазкур санаи 25 июни соли ҷорӣ дар хатсайри Душанбе Москва-Душанбе ширкати Тоҷикер, 26 июни соли 2020 дар хатсайри Душанбе Қазон-Душанбе ширкати Тоҷикер ва санаи 30 июни соли ҷорӣ дар хатсайри Душанбе Новосибирск-Душанбе ширкати Сомонер парвозҳои чартерӣ анҷом доданд. дар идома аз рӯи ин нақша 1 июли соли 2020 бо хатсайри Душанбе Москва-Душанбе ширкати Сомон Эйр, 6 июли соли 2020 бо хатсайри Душанбе Санкт-Петербург Душанбе ширкати Сомон Эйр, 7 июли соли 2020 бо хатсайри Душанбе Екатеринбург Душанбе ширкати Тоҷикер, 13 июли соли 2020 бо хатсайри Душанбе Москва-Душанбе ширкати Тоҷикер, 14 июли соли 2020 бо хатсайри Душанбе Москва-Душанбе ширкати Сомон Эйр парвозҳои содиротиро барои баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон анҷом хоҳанд дод. хабарҳои рӯзро дар доираи мавзӯи парвозҳои чартерӣ мустақиман идома медиҳем. Русия парвозҳои мусофирбарро бо кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз нав оғоз мекунад. кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил барои мо парвозҳои наздик доранд. шояд мо бо ин кишварҳо парвозҳоро нисбат ба парвозҳои умумии байналмилалӣ пештар оғоз кунем, гуфт вазири нақлиёти Русия Евгений Дитрих 30 июн дар суҳбат бо хабарнигорон. тавре расонаҳои Русия менависанд, интизор меравад, ки чунин барқарории парвозҳои мунтазам ба ғайр аз парвозҳои чартерӣ дар миёнаҳои моҳи июл бо кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил сурат гирад. масъулони вазорати нақлиёти Русия санаи мушаххасро барои кушодани парвозҳо эълон накардаанд, аммо қаблан гуфта шуда буд, ки умеди барқарор кардани парвозҳои байнулмилалӣ дар моҳи июл ҳанӯз ҳам ҳаст, аммо ишора ҳамеша ба вазъи эпидемиологӣ карда мешавад. қаблан агентии федералии нақлиёти ҳавоии Федератсияи Русия Росавиатсия пешниҳод карда буд, ки тадриҷан барқарорсозии боркашонии байналмилалӣ аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил оғоз карда шавад. котиботи муовини раиси ҳукумати Русия Татьяна Голикова тасдиқ кард, ки ситоди федералии мубориза бо коронавирус ба вазорати корҳои хориҷӣ, агентии федералии нақлиёти ҳавоӣ ва мақомоти Роспотребнадзор суфориш додааст, ки масъалаи кушодани имконоти алоқаи ҳавоӣ баррасӣ карда шавад ва ин масъала ҳоло дар омӯзиш қарор дорад. ғайр аз он қарорҳо дар бораи барқарор кардани парвозҳои байналмилалӣ бо назардошти мувофиқатномаи Русия бо дигар давлатҳо бетарафона қабул кардан ғайриимкон аст. дар расонаҳои Русия санаи эҳтимоли оғози парвозҳои хориҷиро 15 июл мегӯянд. аввалин парвозҳо ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои иқтисодии Авроосиё ва иттиҳоди давлатҳои мустақил дар назар аст.
شما مهمترین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید و از مسکو به دوشنبه می رویم. دیروز 3 ایونی سال 2020 کنفرانسی سطحی بلند اسپانج مثبت 1 با اشتراک وزیران کارهای خارجه آسیای مرکزی و کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا برگزار گردید. جانبها مسائل مربوط به مبارزه علیه کووید 19 و عاقبت‌های آن برای ساحه تندرستی و اقتصادی کشورها، تلاش‌های دولت‌ها برای رفع آن، ثبات اقتصادی، توسعه همکاری‌های منطقوی و تأمین امنیت منطقه را بررسی کردند. سراج‌الدین محرالدین وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان اهمیت تلاش‌های حکومت را در سمت کاهش دادن پهن‌شوی کووید 19 نقش همکاری‌های منطقوی و مساعدت در این روند تاکید نموده پیشنهاد کرد که چاره‌های پیشگیری موج نوبتی کرانتینی اندیشیده شود. خبر می‌دهد کاتبات وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان وزیر کارهای خارجه جمهوری ضمن برآمد خود تاکید داشته است که گروه‌های کاری اقتصادی و اکولوژی در فرمت اسپانج مثبت 1 نیز می‌توانند در رفع مشکلات در ساحه‌های خود نقش مثبت داشته باشند. جانب ایالات متحده آمریکا در سطح کاتب دولتی آمادگی خود را برای استفاده اقتدار برای رشد اقتصادی منطقه آسیای مرکزی و توسعه تجارت قلم برداشتن نشانه‌های ماکرواقتصادی نیز ابراز داشتند. اشتراکچیان ضرورت همگرایی بیشتر اقتصادی و تجارت را تاکید کردند و برای همکاری‌های منبعد نیز جهت تحکیم امنیت در منطقه دعوت کردند. موضوع را ادامه میدیم. خبرهای روز رو و از دوشنبه به بشکک می رویم. پرزیدنت سابق جمهوری قرقیزستان المازبک اتامبویف در بیمارخانه با نشانه‌های بیماری شوش دوجانبه بستری شده است. خبر می‌دهد مرکز مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری قرقیزستان. همچنین در خبر گفته می شود که تشخیص تستی المازبک اتامبویف نشانه‌های گرفتاری کرونا ویروس را تصدیق کرد. حالا وضع سابق پرزیدنت معتدل بوده تحت مراقبه طبیبان قرار دارد. یادآور می‌شویم که 23 ایون دادگاه شهر بشکک پرزیدنت پیشین قرقیزستان را با مصادره مال ملک به 11 سال و 2 ماه زندان محکوم کرد و در تشکیل غیرقانونی فساد در حالت غیرقانونی آزاد کردن یک جنایتکار نیز گمان بر دانسته می‌شود. المازبک اتامبویف اینچنین از رتبه‌های دولتی، جایزه‌ها، اردن‌ها و مکافات‌ها محروم کرده شد. از قرقیزستان برمیگردیم به تاجیکستان و طبق معلومات اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ماه‌های ینور می سال 2020 گردش سودای خارجی جمهوری تاجیکستان 1 میلیارد و 871.9 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال 2019 به اندازه 9.3% یا خود 158.9 میلیون دلار زیادتر است. در ماه ینور مای از تاجیکستان به مبلغ 558 میلیون دلار محصولات صادر شده است که نشان داد نسبت به همین دوره سال گذشته 74.4% یا 238 میلیون دلار بیشتر است. جمهوری تاجیکستان با 180 کشور جهان از جمله 10 کشور اتحاد دولت‌های مستقل و 98 کشور خارجی دور رابطه‌های سودای خارجی دارد. امسال محصولات تاجیکستان اساساً به جمهوری‌های شویتزاریا، ترکیه، قزاقستان و ازبکستان صادر کرده شدند. صادرات محصولات تاجیکستان را اساساً سنگ‌ها و متال‌های قیمت‌بها، نیم قیمت‌بها، محصولات معدنی، سمنت، رودها، انگشت، برق، مسائل بافندگی و مصنوعات متال‌های قیمت‌بها و محصولات از آنها آماده شونده را در بر می‌گیرد. واردات مال‌ها در 5 ماه اول سال روان بیش از 1 میلیارد و 273 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 2.2% یا خود 29 میلیون دلار کمتر است. تامین کنندگان اساسی مال و محصولات به جمهوری تاجیکستان در این دوره روسیه، قزاقستان و چین به حساب می روند. واردات محصولات معدن‌ها، محصولات نساجی، محصولات کیمیایی، محصولات تیار خوراکواری، متال‌های رنگه و محصولات از آنها آماده شونده، محصولات رستنی و غیره ها را فرا می‌گیرد. شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان در این دوره روسیه با گردش تجارت دوجانبه بیش از 420 میلیون دلار، قزاقستان 391 میلیون دلار، شویتزاریا، چین، ترکیه و ازبکستان
گفته می شوند. شما تفصیلات مهمترین این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو موج شنیدید. سلامت باشد. در ساعت‌های بعدی با خبرهای تازه.